Halo teman-teman, wah ada keranjang abu-abu nih teman-teman. Wih, ada apa ya teman-teman di dalamnya teman-teman? Ayo kita lihat. Wih, ada kepala ondel-ondel teman-teman. Wih, mantul-mantul. Nih ada empuk ondel-ondel lagi teman-teman. Sama abang ondel-ondel nih. Gimana ya badannya teman-teman? Kita cari yuk. Wah, ternyata ada di sebelah sini teman-teman. Widih, mantul-mantul. Kita pasang dulu yuk kepalanya nih teman-teman. Kepala empuk ondel-ondel. Kita pasang nih. Ini badannya nih pakai baju warna ungu. Balonnya warna hijau nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. Meletus balon hijau. 1, 2, 3. Kita pecahin. Wih, apa ini hadiahnya teman-teman? Wih, ternyata balon emoji warna coklat sama warna ungu teman-teman. Widih, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita pasang yuk kepalanya teman-teman. Widih, itu kan jadi bagus lagi teman-teman. Wih, empuk ondel-ondel nih pakai baju warna ungu. Terus ada empuk ondel-ondel lagi nih teman-teman. Wih, yang ini pakai baju warna pink nih teman-teman. Yuk pecahin dulu yuk balonnya teman-teman. Balonnya warna pink juga. Meletus balon pink. 1, 2, 3. Kita pecahin. Widih, mantul-mantul. Sampai jatuh badan ondel-ondelnya teman-teman. Hadiahnya ada bola sepak warna putih dan hitam teman-teman. Widih, mantul-mantul. Kita kumpulkan ya. Kita pasang nih kepala empuk ondel-ondelnya. Widih, mantul-mantul. Jadi bagus lagi teman-teman. Terus satu lagi nih abang ondel-ondel teman-teman. Muka merah pakai baju warna ungu juga nih. Balonnya warna oranye teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. Meletus balon oranye. 1, 2, 3. Kita pecahin teman-teman. Wih, apa ini ya hadiahnya teman-teman? Wah, ternyata motor teman-teman. Widih, mantul-mantul. Kita kumpulkan, kita pasang ya kepala abang ondel-ondelnya nih teman-teman. Widih, ondel-ondel udah kepasang semua nih kepalanya teman-teman. Nyok kita nonton ondel-ondelnya. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Mantul-mantul. Kita kumpulkan yuk ondel-ondelnya teman-teman. Ini empuk ondel-ondel nih, kita taruh di sini ya. Terus empuk ondel-ondel lagi kita taruh di sebelah sini. Terus abang ondel-ondel lagi nih teman-teman. Kita lanjut cari mainan yuk teman-teman. Ada mainan apa ya teman-teman? Let's go, berangkat. Tututututu. Widih, udah ada banyak mainan di sebelah sini teman-teman. Wih, ini ada mobil penggilas aspal teman-teman. Widih, mantul-mantul. Kita kumpulkan ya. Terus ada mobil truk molen juga nih teman-teman. Widih, mantul. Terus ada mobil pemadam kebakaran. Pemadam di mana? Wih, terus ada mobil supercar juga nih warna putih. Wah, ada helikopter juga teman-teman. Widih, mantul-mantul. Ada mobil jeep warna kuning. Widih. Kita kumpulkan ya. Kita lanjut lagi yuk cari mainan teman-teman. Wih, ada apa ini teman-teman? Wih, ada banyak hewan-hewan di sebelah sini teman-teman. Wih, ini ada macan tutul teman-teman. Wih, mantul. Ada jerapah juga nih teman-teman. Kakinya panjang dan lehernya panjang teman-teman. Wih, ada hewan apa lagi nih? Waduh, jatuh teman-teman. Ini ada macan oranye. Terus ada sapi warna putih hitam.
Terus ini ada gajah teman-teman. Widih, mantul. Terus ada badak bercula satu juga nih teman-teman. Widih, mantul. Kita kumpulkan ya. Teman-teman, sekian dulu video hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.